Assalomu mekendeshlar. Sizlar bilan Keytree недвижимость kompaniyasi bugun Qardarmamizdan ochqich topshirig'ini keldik Berezovskiy shahridan. Qardar Tojikistondan jarani 2 bo'lmali turuq joyda mevsi bo'ldi. Анда эмесе ошол үйдү сиздерге видеоролик кылып көрсөтөт эле. Diamonds in the sky, shades of pearl and green. Fire burning hearts in darkest places. There's never been a better time to feel alive. I found a way, we're past the lines where truth won't lie. Life is waiting on the other side. Follow me into the underground. Watch the world changing as the sun goes down. Follow me into the underground. Whoa. Follow me into the underground. Follow me into the underground. Саламатсыздар урматтуу мекендештер. Бүгүн Keytree недвижимость компаниясы Березовский шаарында 2 бөлмөлүү үй алган Кардар Усуйна келгенбиз. Ахридин байке, можете сказать пару слов на нашу компанию, пожалуйста? Я очень рад, мне понравилась эта квартира. Дай Бог вам здоровья и дальнейшего. Это наша компания. Поздравляем вас с приобретением новой квартиры. Спасибо. Чтобы жили долго и счастливо. Спасибо.